Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos, cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos en análogo trance prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanu de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. Quizás los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. I sad vi mislite, pa on ne samo da pravi najbolje vide, nego čak i španski govori. E pa morat ću da vas razočaram. Uopšte ne govorim niti razumem španski. Leole. A ako neki od vas pa govore, moguće je da ste primetili da ono nije bio uobičajeni dijalekat, već je rioplatenski, koji se uglavnom govori u Argentini. Tamo se, na primjer, ovo ne izgovara kao jo, nego poput šo. Nije li to zanimljivo? Ali kako neko uopšte može da čita nešto ovim dijalektom, a da ni ne govori španski? Ovako, nađete mjesto sa prijateljski raspoloženim Argentincima, napišete šta vam treba i onda vam dobri čovjek snimi i pošalje kako čita taj deo i onda vi to slušate i slušate dok ne naučite napamet i to je to. Hvala Marijano, treći prijatelju moj. Zašto baš argentinski španski? Zar nisam mogao ono da pročitam na srpskom? Mogao sam, ali ovaj čovjek je zaslužio da se potrudim i da pokušam da pročitam to originalu. Ono što ste čuli na početku je deo iz Borgesove priče koja se zove Alef. Alef je slovo iz hebrejskog pisma koje se koristi u matematici i ima veze sa beskonačnošću. Sada kada vam je još jasnija veza između naslova i uvoda, red je da vam kažem da će u ovom videu ipak više biti pažnje posvećeno matematici nego književnosti. Šta ću, moram da ispoštujem svaki simbol sa kape. Ako vam matiš nije baš najmiliji, nema problema. Ja sam naš. Ovaj video ćete moći da razumijete bez obzira na vaše trenutno znanje i sklonost ka matematici. Proći ćemo samo kroz neke osnovne ideje. Ne bojte se, u sigurnim ste rukama. Opravdat ću prvi deo naziva kanala. Nemački matematičar Georg Cantor je bio tvorac teorije skupova, također poznat po tome što je krajem 19. veka pokazao da su neke beskonačnosti veće od drugih. Ovo možda zvuči čudno jer je beskonačnost koncept koji se odnosi na nešto što nema kraja. Kako onda mogu postojati dve veličine takvog nečeg od kojih je jedna veća od druge? Ajde za početak da razjasnimo neke pojmove. Kardinalnost nekog skupa je mera broja elemenata tog skupa i često se obeležava ovako. Na primjer, kardinalnosti ovih skupova su 3, 2 i 4. Dakle, od ova tri skupa, skup C ima najveću kardinalnost, odnosno skup C je najveći skup od ova tri. Dakle, kada želimo da uporedimo kardinalnost, odnosno veličinu dva skupa, upoređujemo brojeve njihovih elemenata, odnosno pridružujemo elemente jednog elementima drugog skupa. Tipovi pridruživanja elemenata, odnosno preslikavanja, odnosno funkcija, mogu biti različiti. Za našu priču je posebno važan ovaj tip preslikavanja koji se zove bijekcija. Bijekcija je funkcija koja je i surjekcija i injekcija. To je takva funkcija da svakom elementu skupa x odgovara tačno jedan element skupa y. Odnosno svakom elementu iz domena odgovara tačno jedan element iz kodomena. Dakle, ako se radi o bijekciji, onda ne postoji element u nekom od skupova koji nema para, kao ni element koji se pridružuje više od jednom elementu drugog skupa. Ako postoji bijekcija između dva skupa, onda ta dva skupa imaju istu kardinalnost, odnosno iste su veličine. Što se tiče recimo surjekcije i kardinalnosti, ako postoji surjekcija iz x o y koja nije bijekcija, to nam govori da je kardinalnost y manja od kardinalnosti x. Uzmimo u obzir sada neke beskonačne skupove. Jedan takav je na primjer skup prirodnih brojeva. Na osnovu ovog skupa Cantor je uveo jedan pojam koji se zove prebrojiva beskonačnost. Nemojte da vas taj termin pogrešno navede da pomislite da se radi o nekoj beskonačnosti koja može da se izbroji do kraja u konačnom vremenu ili bilo šta slično tome. Više je do toga da može da se započne sa brojanjem. Osim prebrojiva, koristi se i termin listabilna. To dakle označava nešto što je moguće staviti u listu. I to je karakteristika prebrojive beskonačnosti. Ali šta je definicija prebrojivo beskonačnog skupa? Prebrojivo beskonačan skup je skup koji ima istu kardinalnost kao skup prirodnih brojeva. Odnosno to je skup između kog postoji bijekcija sa skupom prirodnih brojeva. Koji bi to bili skupovi? Pa prvo je to naravno sam skup prirodnih brojeva, to je i trivialno. Ali da li je to recimo skup svih parnih brojeva? Pa očigledno ne, jer parnih brojeva ima duplo manje od prirodnih, zar ne? Ne. Iako vam to možda nije intuitivno, parnih brojeva ima isto koliko i prirodnih brojeva, bez obzira na to što je skup parnih podskup prirodnih brojeva. Ti skupovi imaju istu kardinalnost. Kako to? Pa zbog toga što postoji bijekcija između skupa prirodnih i parnih brojeva. Pogledajte, svakom prirodnom broju odgovara tačno jedan parni broj. Koji god prirodni broj da mi pade na pamet, mogu da nađem parni broj kome bi ga pridružio. Dakle, pošto prirodnih i parnih brojeva ima isto, skup parnih brojeva je također prebrojivo beskonačan.
Takvi su i recimo skupovi neparnih, negativnih celih brojeva i tako dalje. Ovakva kardinalnost se označava sa alef nula. Da li je kardinalnost skupa svih realnih brojeva alef nula? U realne brojeve spadaju i iracionalni i transcendentni brojevi. Da li je taj skup prebrojivo beskonačan, odnosno da li postoji bijekcija između skupa realnih i skupa prirodnih brojeva? Obratite pažnju. Uzmimo u obzir realne brojeve između 0 i 1. Pretpostavimo da je i skup realnih brojeva prebrojivo beskonačan, odnosno pretpostavimo da postoji bijekcija između n i r, odnosno da je moguće brojanje, to jest listanje realnih brojeva, kao što je to moguće sa prirodnim. Evo jednog pokušaja listanja realnih brojeva. Ovo je lista realnih brojeva napisanih u decimalnom obliku, koja se nastavlja u beskonačnost pod pretpostavkom da je kompletna. Na prvi pogled možda izgleda da se realni brojevi zaista mogu listati poput prirodnih i da između ta dva skupa zaista postoji bijekcija. Međutim, Kantor je pokazao da to nije tako. Obratite pažnju na ovu dijagonalu. Svaka decimala u listi koja pripada ovoj dijagonali će nam poslužiti za kreiranje novog realnog broja koji ne može biti na listi. Nazovimo ga R0. Ovo je ključna stvar jer ako postoji realan broj koji ne može biti na kompletnoj listi realnih brojeva, onda je to protivrečnost i početna pretpostavka je netačna, što znači da realne brojeve nije moguće listati poput prirodnih, jer će neki realan broj uvek biti izostavljen i da ne postoji prvo surijekcija iz n u r, pa zatim ni bijekcija između skupova prirodnih i realnih brojeva. Upravo to je Kantor pokazao. Kako ćemo kreirati taj realan broj koji ne može biti na listi? Uzmemo u obzir sve decimale koje pripadaju dijagonali i izmenimo svaku od njih. Recimo navedemo pravilo da ako je decimala u dijagonali jednaka 2, onda će decimala na tom mjestu u našem novom broju biti na primjer 3. Ako je različita od 2, onda će decimala u broju biti 2. I dobili smo realan broj koji se ne nalazi nigde na ovoj beskonačnoj listi. To je zbog toga što se naš novi broj razlikuje od svakog drugog broja na listi, makar tačno na onoj decimali koja odgovara njegovom rednom broju. Pogledajte, R0 se sigurno razlikuje od prvog broja sa liste po prvoj decimali, od drugog broja po drugoj, od 7. po 7. od 1456. po 1456. i tako dalje. Ne možete naći ni jedan realan broj za koji biste rekli da je na listi, a da se ne razlikuje od R0. Dijagonala ide u beskonačnost, kao i naša lista, i onda čak i ako se sve ostale decimale nekog broja u listi poklope sa decimalama R0, uvijek će postojati makar jedna po kojoj se razlikuju, i to sigurno ona kroz koju prolazi dijagonala, što će značiti da se ne radi o istim brojevima i da, jel te, R0 nije na listi. Ako pokušate recimo da uzmete R0 i njega nekako stavite u listu, ništa niste uradili jer dijagonala postoji i uvijek možemo naći novi broj koji nije na listi. Konkretni brojevi iz ovog primjera su naravno proizvoljni. Kako god pokušali da listamo realne brojeve, odnosno koju god kombinaciju brojeva uzeli, moguće uraditi isto. Moguće naći čak beskonačno mnogo ovakvih realnih brojeva koji nisu na listi, upotrebom drugačijih pravila za promjenu decimala u dijagonali. Ovo je bio Kantorov dijagonalni argument. Dakle, njime je Kantor pokazao da ne postoji bijekcija između skupa prirodnih i skupa realnih brojeva, jer ne postoji ni surijekcija iz n u r, jer postoje elementi skupa r koji ne mogu biti upareni. To znači da skup realnih brojeva nije prebrojivo, nego neprebrojivo beskonačan. Realnih brojeva ima više nego na bilo kojoj listi realnih brojeva, odnosno realnih brojeva ima više nego prirodnih i kardinalnost ovog skupa je naravno veća od alef 0. Ovakva kardinalnost se označava sa alef 1. I eto, sada znate kako to postoje beskonačnosti koje su veće od nekih drugih i kako ima više brojeva između 0 i 1 nego prirodnih brojeva. Ako vam se još razmišlja o ovim temama, probajte da odredite kardinalnost skupa racionalnih brojeva. Također možete da razmislite o tome da li postoji neka kardinalnost između alef 0 i alef 1. Slobodno pišite vaše ideje u komentarima. To bi bilo sve. Nadam se da je bilo razumljivo i da sad imate neku osnovnu predstavu o ovim stvarima. Ako niste čitali Borgesa, preporučujem vam da to uradite. Šta god radili kad dođe vaše slobodno vreme, sigurno možete odvojiti makar 15 minuta za neku priču. Vidimo se za oko mjesec dana, verovatno, uz neku novu temu. Pozdrav!